whaawawina o le au nanga lau EFKS TV ma le televisi lau ainga. Ia o le fau atau nu mai le teimi o le tātou porkalame Afiafi o le Suluaulama. Ia o le porkalame whaamalo ma le talo atu o lau EFKS TV i le whea ngai e o le atunu ia na whea au manu ngā luenga le nei aso. Ia e pe ua whaala vea whea au le tae au po ia ona o le poloa inga mo le tsunami mo i tātou ia ngā lulue nei le tala whātai o pia. Pau a lea ia wale e sailing e pe ona whātai tai le lua vaso talu ai. Ia e ua ngā lulue ia mta ngā luenga o le malo le malo, mta ngā luenga o leo o le whalipuipui ma leo le toi fuataina ina ia te tae le tātou o tunu u. Ia ono lapta ingan tu ina mai e le ofisa le tau i le tae au. Ia e mai ufo le lofa o le atua. Ia e le iumi lava se taimi. Ia tau tā pena atu le whaalau i loa le tātou au nanga mo le silfia le tātou o tunu o lapta inga o le tsunami. Ia e toi o mai le whaasaralonga wa whaalea o ngā ina. Ia o le ala lea le maua i se tātou whaasaralonga o na te pena atu. Ia e toi maua mai wa whaalea o ngā ina. Au le alofa le malanga leo le tua. Ia mea ono pole i tātou. Ia le mwhainu tu au noa tātou le tua. I le aso ma le aso i fo i le whaala veo ngā luenga le tae au. Ia manga fo i moa si aso malolo tātou ia wau. Te lo ngā luenga te langona toi fo i le tae au. Ia maua i laki e ma le tangata le na tuai mai le tae au. Ia wa lave atu le tsunami ma le fautuanga ma le lapta inga. Ia na whanu e tusi fo i o le peni mumu wa tuai mai la usu fo i nei aso ngafua. Ia e whaatalo whatu le tātou au nanga le EFKS TV ala tātou porkalame le Suluaulama. I whe au fo i sa whea ngai ma le tātou atunu u le nei aso ia atonu taunu atulo le whale o toi fo i. Whao ngā le fo i loa le aso. Ia wana i ngā luenga le whale o le aso lima le leo te sema. Le tātou whai ngā malanga ma le tātou whea ngai ma tiu te mawhaiva ma ngā luenga. Ia o tātou au lia mai fo i le masina leo te sema. Toi masina fo i o le nei tausanga i o na whea mga luenga ma lo le folau. Ma lo le tauasa i se o tātou atunu u i whea mga luenga. Sa whea ngai i le nei aso i manato nisi lava sa wha au ia tiu te mawhaiva masani. Ia pe o mātou, ia na mātou nofo ia i nei ana sausi tsunami. Ia mātou te nofo ia i nei. E wha ngā solo whe au mga luenga le ka le sia e malo lava i tiu te mawhaiva. Sa whea ngai ma le tātou utunu i le yaso wha malo i le ka le sia mo la tau whaiva talo. Ia wā lava le tāpua ia o le atunu i ana whe au mana ngā luenga. So se tū lava ia sa ngā lurua ai le nei yaso. Ia tāpua inga talo fo i le ngata i lea o le whenga i tāpua inga le aso na nafi le aso sapa i o le lii. Ia wha malo atu ia te utou lau whai ngā luenga. Malo lava te talo mo le atunu umana tam whanau. Ia wā lava ia ngā luenga o lo whenga ia i le ngata i samonei. Ia wha pia fo iso se tafo le nei la rolangi o lo ia i tama whanau o le atunu. Malo lava ia te utou lau whai ngā luenga. Wha ululunga e ka le sia ma e ka le sia ese ma lau whai ngā luenga. I wha pia fo i lau toi ina mo la tau whaletua ma sunga i wha whengainga mo la tau whaletua. Ia ka le sia e whakasai tono samonei ma tunu e mau. Ma lo lava ia mo whaiva ia le ngati leo tiu te whaatino le nei aso. To e whaafo i mail tātou whaamalo i tātou langlango au tū o le mtanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa o le tātou whale o loa le SOS. Ia whaapea fo i le tātou papa instant koko Samoa langolango mai pia le tātou porkalame. Wa mawhai au na tu ina atu Suluaulama i lo maota ma lo ulawa e Afiafi taitasi. Ia le fo iwa au lia mai ne Afiafi whaaftai lava langolongo mai. I le mtanga luenga pisinisi ala manuia ma leipa o le whale o loa le SOS. Ia whaapea fo i le papa instant koko Samoa. Wha malo atu fo i tau whenga i tiute ma whea au le nei aso. Tonu fo i sa malo lo. Ia ona o le poloa inga. Ia ma le fautuanga o le tsunami tu ina mai. Ia le lei ale mau i me le lei. E lei ale tātou o tu sa pele o mai tsunami. Ia lau tātou o i vaenga na. E kia ukako angi a kulunga me maulunga. E sau se tsunami mai lunga le maunga. Whae toi fo. Ia e malo lava mo whi au mga luenga o le nei aso. Whenga iai ma tātou langolongo. Tu wha malo le malo lava ngā lulue. I le au le malo.
o le suiao ma lua masiofo ia le ngata ilea o le ngaluenga fita le sunga le tamaitai palemia ma le sui palemia ma le kapeneta o le fongfetalai ma le sui fongfetalai ia whaapea ia le loa loa o sui se fono o fionga whaipule ma tamaitai whaipule ia o le fono whaitu la fono le malo Samoa whamalo atu mo tiu te whaawau o tau i upu whai o malo e whaamoemoe atu mwhaalangolango atu mwhaatuatua atu ia le tātou atunuu ia i upu whai manuia le tātou atunuu i le anga iluma manuia mo nei tātou whanau ia whaapea ia tupulanga lalova o le tātou atunuu e ala i so se whiaum so se ngā luenga tau atia e whianga i mal tātou malo lava mo ngā luenga whaatino o te leiloa po o ini mta ngā luenga ngā luel nei aso ia te manatu lava le talwhatai o pia ia na toe whaafo i umata ngā teile whale a wha malo lava ia tonu wao ngā whai fo isi na ngā luenga yuta whaatoa ngā le ainga po le lafu manu po le alava ia ai whao ngā e fo ili nei aso ia ua tu ina mai ia ua fo i tiu te mawhaiva mo i tātou ia e se fo mana i o le tau mana i le pa ua le timu le tae au i le fo au paolo ma lao fia le fiafi a tonu e wha ngā solo e fo inisi ngā luenga ma tau wha umanisi whiau ia o whenga ia i ma le tātou atunu i le i tū whale o le malo wha malo lava ia te utau le ngā lulu e mta ngā luenga ia au nanga ese pisinisi tangata te ito tasi wha lapo pitonga wha malo le al tātou Suluaulama mo utau i le nei fo i vahenga o le fiafi malo lava i tiu te mawhaiva sa whenga i wha malo i tātou mātua le au mātutua le au asina o le atunuu malo lava mo utau whaiva Tapuaiga ia tultuli ai pea tiu te mwhea au le atunuu ana tama whanau sa mo nei mātunu e mamau wha malo atu tamai mtina i le tau Tapuaiga fo i le nei aso malo lava e fo i o tau whea au la tau ia e masani ai ia e lalanga le au pola pe lalanga le whala ia po le lava le vaenga pe e leil siapo nei vānga e mautau mātua mātutua ia nofo e lava le whale ia mawhaina i whea au au tau e wha maro lava i le ngata e whai lava tau whea au ia e Tapuai foi le ala whai vai o tama whana o le atunu ui whea au mga luenga i le aso ma le aso wha maro lava ia tau wha maro foi le maotau le au mātutua i mawhangalele le ngata i leo mo te lisa la whai ia ua lava le Tapuai ia e ala ia te outou mātua wha malo atu tātou mātua malolo pensione malo lava e ui lava ua tau malolo ia e lem whaera malolo outou i whea mga luenga e whenga iai le ngata il tautua ina o le kalesia o le nuu o hainga ia whaapea fo i le malo wha malo atu fo i tātou porkalame o le Suluaulama mo outou i le nei vahenga o le aso o le pel pawa nei il tātou au nanga manatu le i umis taimi na pel pawa le tae au ina ua mai ale ina ua saule lapta inga mo le tsunami ia mo le silfia le tātou atunuu ia nasa motsia le tātou au nanga o nana pel pawa i nei il tātou ufisa utu ke langona toi titi anea le mawhailo na toi pel tātou au nanga ia pe a pele le tise toi titi anea le toi tupulo le mena ia e ola whaasolo ato il tātou TV2 Samoa pele le tise o le aso nei o le tae o nei wha maurulu atu i lau mai moanga ia onan wha le tonu atu ia le tātou le tise tātou au nanga ia ona ua pele le tise wha malo ia te utolo ngā lue wha vaitaimi malo lava ngā lulue i nā tunu nisi sa ta whao mai wa toi fo i atu ia a whapea fo i lewa ta pena te fo i mai mo le kirisi masi mal tau sang fo ia ta pena le leil malanga au fo i whapea la sau ina whapa o le fo i leo ngā lulue malolosi o le tapua ia o tau le atunu ta mama tina o le aufai ngā luenga ia o nai mātua mana i ainga ia mana i kalesia tapua ia o tau au maua i nā atunu ia mo ngā luenga pe o na au tau wa atuai o le whamalo i le au tautua vai o le tātua tunu, tautua vai ina a inga, inu uitua, o nuu mai tu malo, whamalo lava ia tau tau. Tau te ngā o oa mga sese mai tua le tu noa, o le whaatoanga, po whea lava, ia e tali e iluma le wharetele le iluma. Whai whea au, whai ngā sesenga,
ia wale fale o matai lai pito iluma malo la vea te utou ia ngata ngā sesenga tau tuaina i ainga ia vainga nei matua matutua ia pole alava a wala tau tuai ainga manu fa malo atu tatou porkala me Suluaulama ia te utou malo la vanga lue ile ne fu yaso ia fa pe fu wa fa la ver ne yaso fi au mga luenga fa pe fu wale malosi ia ono sai o fa ngala vale o tatou e fu te mi tatou te le malolosi ai ele ngata suinga le tau ia o lo ia nei fa ma i o lo afia tatou ne vai tau ai fa ma fa na tu tatou porkala me Suluaulama pe fa pe le wa fe mai o ne vai tau o le fu yaso fa malosi alo vai fo mai po le alfa tonu mo oe ia po le afo ile vai ina i to fa fo sir malosi o ne vai tau ia e fo ile le e vai al tangata ia ia awane ia afia i ngase ia mai sel temil nei o le tatou wanga tu ia Sofia tatou vai al tangata ia e fai mail palangi ia take care tangata ia ia afa pe ia la mo wel fulu ia o lava e tenga lue ia wane i maua o el fulu nei te ua ngase ia fa pe wa fe tu ia on sai vai ia la mfai ona to fa fo ile malos ia wa fo i te mfai o fenga ila fa stato fa fianga ma el tato fianga ia fa wa pele el tato por kala mel nei vai ngole fiafi filemu tatalo filemu Tatalo
toi foi mai al tātou por kalame nei vaanga la fiafi. Ia, nei pespesenga, ia, ele tau whaeloen foi nā tamali o le tunu. Ia, e ala i ana whātunga, malo mo le saol nei vaanga la fiafi, i le tātou por kalame o le Suluaulama. Whamalo, tele nei whaalawe lawe i ana lipotia le whaeungo le vai aso, ante nei. I si whaalawe lawe le o i si matou ule o no whaali i wa mana i ale lau te tele o wala ia. Ia e se i tautua na ane le tātou tunu. Ia ele whapea fo e lau te lele au wala ia na so la alu ale o lau ta vale. Se si si lane o lau ta ele i umale ngā luenga le au wala, ele i umale ngā luenga, ele i whaia tosi o le au wala tele, ele i aloa ia o na fo ilele o na ele i aloa ia na mai er ngā luenga o le au wala. Se whako a mai a pea o umana tosi le lei laina o le au wala. Ia al te mine i tātou whaitete i pea i tūna ia ona o le au wala o lo iai. E nei whaalawe lawe na tupu mai ai ia o le asfo ina nafi. Ia le nei sta avale na lewei vai tele. I putia mai le tātou au nanga. Ia se isi sina le tātou tunu whaitete le tau aveina o ta avale. Ia mai se lawa le nei vai tau. O le o tātou late le Krisimasi ma le tau sanga fau. Tā lusia le o afia whaalawe lawe. Ia ona o le tau mawhaava o le avita avale. Tau mawhaava awane e tango fia lau ta avale. Whaatule le fale. Ia pe tau ave se isi lau ta avale. Nei whautuanga ma le tātou por kalame le Suluaulama. Ia whaapea fo ile au onanga lau EFKS TV. E whai mailtala fo ile leo ngā luenga whaatikirusiano ngā luenga tau longolongo. Ia tau ana manatuane. Ele au ia el por kalame ma le au onanga. Ia oe tau aveina o lau ta avale a tau ana mātou tu alalong whautu atu. I le tau aveina o lau ta avale. Ia ono nei whaalawe lawe i le whaiungo le vai aso ntea nei. Nei whaalawe lawe ana māua le tātou por kalame. Whaftai paanga le tātou au nanga le whakasa TV. Ia e taulongo mai pea paenga o lo tupu i le tūmalei tū o le tātou tunu. Ia whaftai e soso ani mai. Ia e tu inātua i fōi. Ia tu alalong whautuanga. Ia e ala nei vaenga i le tātou tunu. Tāua, te manatu foi. O le tele i o le avita avale whaatei tai le tātou tunu u te minei. Foi le i le wana silfia avita avale. Ia e uatango i le ta avale. E foi le sfalawe lawe le na liputua mai e se paanga al tātou por kalame. I pito nuu le o tuana i mato. Afiafi ta avale. Ia e mo e nol tamet o tangata i le se lai sene. Ia e pea nana whata i tai nana no foi ta whatawhal tangata matua e le lai sene. Ia e pea lau whata i tai le avenga o ta avale. Ia se isi lai whana i vaenga ria. Ia mo le silfia le tātou tunu. I le tau avina ta avale nei vai tau le mga mea kākou ia ngai mea ia ngai whaalawe lawe ia. Tātou tā penpena tu mo le whamna tuina Christmas ni fui tau sanga. O le whaalawe lawe ina. Ia le tātou wholaunga. Ia ona wa tātou whatamala. Ai sisila le tātou tunu. Tātā longo lava ma se whau. I le mamalo le atunu e ala le tau avina o ta avale. Sisila ne le tātou awala le whaitua. Manisi vaenga le awala le vai tau. Whai tete le tau avina o lau ta avale. Awe ki alo fua lisi lenga le ta avale. Ia whale mu le mwhato tolo le ta avale. Pea whapea wa e tau nuu atu i se vaenga lau le anga o le awale tele. Mo lo saonga le mu a whapea le sa enga lue le nei aso sa e toi fo i mai enga lue ina wa umana whale au ngā ina le whautuanga o le tsunami ma lapta inga ia ma lo lava ngā lue whafoi le mu lo sa i lo wanga i ei i le maota ma le lawa i le nei vaenga o le fiafi o le whamalo mo le anafi len whatau nui na il tātou so ngā champini o le debate si whiel tātou tunu ia o le whamalo whapitoal nei mo pulenga li pata le usunga le tuina vili ma le whaltua ia whapea foi lau whai ngā luenga ia mautau whaltua le tātou pulenga li pata whamalo atu le tātou au nanga le whakasa TV ma le porkalame le Suluaulama whamalo atu foi whiamu ngā luenga sa whenga ili nei aso ma utou ia whaatai mo le sao tāua le tātou porkalame le debate ia whamalo le sunga ia tua ia male au talavua lalo manu e whakasa male ai kālesia whamalo atu
I lau sunga i le whawhengai ma whalitua ia malo tau wā ia le ua pale o tau le i le suenga siampino le nei tau sanga i le whawhinaunga malo lava ia maufo ina i sene na e wha whiololo atili ai ia ni tāpenanga le au talvou i le whaiunga fo i le nei tau sanga wha malo atu alo ma whanau sa whai masui o le au talavou ia male e kālesia ia wha malo atu le tātou polkalame o le Suluaulama ma le unanga le EFKS TV tonu na maua ni mele leia se tele ia ala le tātou polkalame mai le amatanga se ia taunu umai le whaiunga i la sonanafi whamalo fo i le pulenga whangaloa whamalo le usunga i le toina ma le whaletua ia o le taitaifono fo i le laulaua tamao le ekalesia le usunga time ma le whaletua ia whapea fo i le nofo a whawhengainga i le tātou pulenga ekalesia i whangaloa malo lava ia mo le tātou polkalame ia whamalo le sunga ia tāpuni maulolo ma le whaletua ma le ekalasa ma le eutalavou ia e whakasa taelwhanga peona ia itu ngā siampina nafi malo lava whinau ia atonu e peona sauno to ina i le amatanga le polkalame i le o le malo po le whaia ina ia ao ni me le leina maua mai le tātou taalonga whapeo la fo ise mea walape i tāpenanga o le tātou sua ngā siampini to i tapena mai le foe le vai tausanga fou ia to i whaasa o le me le na se i whai unga o le i sua ngā siampini o le ni tausanga e malo lava tau wā wha malo i alom whanau ia sa whai masui o le ekalesia ma lau talavou ia wafo le tātou sua ngā siampini wha malo i lau kama le o Dan, malo Dan, malo whinau i ne tātou sua ngā siampini a nafi, malo lava mona i vaenga ia silfia, ia ao le wha malo mo le tātou atunu atoa, whenga i fo i matiu te mawhaiwale ne yaso, ia wha pia fo i lena, whea wha whita auli ne yaso, au te pole vale, wha moe le li, au te pole e toe maua lo mawhanawhana, e toe mau fo i lo tofi le mu, ina ne i sui lo mawhau, ia ono le tele o vesinga o whenga i le neasa, o le pole e toe sau, e toe fo i mai lo tae au, e toe maua lo fi le mu, whea mga luenga, ia sa whenga i le neasa, wha to au le mawhau, ia manofo i lalo, mawhau le lei, ia ono toe maua leo le to manga mo e ala, i ngā luenga sa whenga i le neas wha malo atu tātou atunu upanga malava le tātou polkalame le Suluaulama e tunu mamau. Wha malo ia te utole na malanga atu wha ingo le vaiaso, e nei malanga sa tuua i le astonai, Australia o Fiti, New Zealand, ia malo le malanga, atu taunu atu le malanga manuia, ia inga o lo wha amuli mai, taunu manuia ia le malanga sa whenga iai, ia malo lava mo utou, le malanga ai manatu la to faise stato marolonga a to foi mai fa wa pele o tato por kalame
toi foi mai o tātou pokalame le vaanga le Afiafi. O nei whaafiafianga o le Kirisimasi. Mai le matou vaanga le o lo manu. Pe ona mai mō mai ai. E le mai pepese le o lo manu. Ma nei asi ufonga o le uso. Ia o lo iai foi le tāleni ma le anga waa. Ia fisasia inga foi le o langa. Ia ua iai. Ia o le tāleni ma le anga waa la tau whaatino. Ia ele mwhai ona we sea tāleni a le atua. O le whaafifianga e pēna iai le whaamoe moe o le manu malpol kalame a le vaanga Faamisionare le whakasā i le aso wharelen tenei. Ia nei ei nei whaafifianga ia ua whaapai mai fo le Kirisimasi mo i tātou. I le nei vaenga o le Afiafi, whaafifianga nā. Ia mai le vaenga o le manu. Ia e tu sai o le pol kalame sa whaatau nuina. Whamalulu atu pia whapeo whai matau whetoi lau mai mua mai lungo penga te whailangi. Ia o lo whai matau tau vai mai lava le connection ia po le whisota inga i nei tātou whisau tu i lungo lau penga te whailangi. Ia o nai whai matau te lengese ai lungo lau nese ai on sai mai pia. On sai mai pia. Ia toi titi whaalea nei vaenga ia. Whamalo i le sao, tātou vaenga me o le manu, i le tātou por kalame o le nei Afiafi. Manatu o le atoia, pe atoi luas 10 minute tāle i tūlai ono. Tāwhu o le tūlai ono, i o le tātou whaingalo tu masani, pe o na masani ai. Ia tātou te whafo i elevi i ngai le atua, i o wafo i tiu te mwhai wasawhia ngai ma tātou. Ia o le ui ai. I le whaala vea fo i o le lapata inga o le tsunami i le tai au. Ia i le mawhai lava o na ave se ai le tātou wha moe pe i le atua. E soani mai. Ia i tātou. Toi mai fo lona fi le mu. Ma wha awau mai le nei aso. Se i tau mai le tau Afiafi le nei. Ia natu alanga tau on tātou si le vi inga ma le whaaftai le atua. Ia e ui ai me wha pole ai. O lo tu mau pelo na lofa tu noa ia i tātou. Ia tātou to manga fo i le atua. Pea whapea ini vaenga o le nei aso. Ia sa whese ita i fo i manisi. O le uso, o le tua fofine. O le wō. Ia o le tangata le masani ai. A whapea na lua misa i se whale o loa. Ia po walua whese ita i fo i lunga la ua le kele. O ngau kausola u ka avale. Mana e vaenga whapea na po lunga le pasi. Po whea lava. Ia tātou o ile li ia tātou te talo e whamangalo mai tātou ia ma whapalpale lo na lofa ia fsosua mai lo tātou vai whale tangata ia tātou maua le ola whea alfani ma le ola whea o e hai o le tātou tofil nea Afiafi o le sunga i leo fsosuani mai le e whakasā lalo maunga ia o le sunga ia ulu whanua se e alpati le wata pena mai mo le tātou whainga lotu foi o le nei vaenga o le Afiafi. Ia e whaamalo atu le mai mo mai. Ia e le afionga ia lama ma le whalitua ia muli talo laa. Pea whaapeo maua ma le tātou whaasalonga le nei Afiafi. Whaamalo atu le mai mo mai le tātou por kalame. Ia, tau e nālu ma le mana le tāpenanga le tātou tofi le nei vaenga o le Afiafi. Ia maua foi so manatu whale nganga ia lai se whiau tāu o le talilei. O le ātou matau wai matau longo isi o tātou o tunu. Mai mo mai sao te pulanga talavou. Ia nei whaafifianga whaleanganga. Ia le ngata i leo nei vivinga o le atua. Ia tātou tā pena atile i pēa whaale mawhau. Ia wale tātou Tapuaiga o le nea Afiafi. A mai le tātou Tapuaiga toi foi mai. Ia ona whaawau pele o le tātou Kalame Suluaulama le nei vaenga o le Afiafi. Singa! O ke ofo ia oi! Mo me makanga me ki whaia. Le mau kama e te alu ngata mo whapalpalea ma ugeanga whapenga. Ke lolo kala iawe. O sa nyo wa kamanga ia. Ai le whiwhalongo ia. Ka penga o me mai arosi mai. Olese! 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 Olese!
Fai mai le tangi e tāwita. Apisalo mai. Apisalo mai. Tawhia oti e sui e oi. E whapena le tangi ua mātua tu salawa pe tātou te leanga. E lea o le pule i le ola le tali o whawhita uli. Ai o Yesu le tātou. E while mua i o tātou o langa. Tupulanga. Awane i sala i avala. Le whausanga.
O le a tātou Tapuaiga atu I le atua. O soe, se ale o ngai whai mai e se tasi o ia te ia le whatua tua, ai le ia te ia ngā luenga. Ma whai e le whatua tua, o na whaola ia te ia. Tātou talo, mo le angpa ia. Tātou ifo matatalo I le atua. Le atua mamalu, o le atua e sirisiri e se lava lau fio. O le atua o mātou filfilia, mātou te ifo ma Tapuaiga. Ta mātou saunu e la awhaia le Tapuaiga le nei Afiafi. Mātou talo fia mairo ngang pa ia se whapaiaina I mātou uma. Ni a whaino mātou whaatino nei Tapuaiga I le nganga ma le whamaoni lava. Mo le whaasirisirina o lo lava vi inga. Mātou wole ma la watu ala Safo Yesu Keriso, le li mal faola. Amen. O le feitawina le fionga pa ia le atua. Tu se o filfilia, tu se Iakopo. Iakopo lom tau pue lua. Ia feitawina le fei upe sumalfa, te ia whangate le fei upe sumalfitu. Iakopo lom tau pue lua, a mata feitau fei upe sumalfa, se a whangata whai upe sumalfitu o te whaitawina. Whaafonga maia o niso a whionga pa ia le atua. O usoe, se ale o ngā pēr whai meisi e tasi o ea te ia le whātua tua, ai le ia te ia ngā luenga. Mwhai e le whātua tua o na whaola ia te ia. A whai wale ofu lo uso, postua fine, o lei whaisana me ai le aso ma le aso. A whai atu so o tau ia te la tau, nā watu ia o tau male manuia, ia mā whana ma ia mā ona. A wale whai atu ia te la tau ni mea e tau I le tino. Se ale au ngā. E whapea fo I le whatua tua, pe a whai ele iai le ngā luenga. E mate lava ia, ina ua nao ia. Amni e tele mai le atua, wala tātou whai tau, ma whalangolongo I niso ana whionga pa ia. Tu maule atua na vei inga, nei se io I whavavau lava. O nei mawhauwhaunga, whalea nganga e te ina I fo I tātou le nei Afiafi. O lea maole matua le tusi sa whaitawina Iakopo. E fia whaangaina le whaupe sumalfa, o te toi whaitawina se vaenga, e whaima matua. Se ale au ngā, te a whai meise e tasi, o ia te ia le whātua tua, ai le ia te ia ngā luenga. Se ale au ngā, te a whai meise e tasi, o ia te ia le whātua tua, ai le ia te ia se ngā luenga. Maua se manatu au tue, e whapelo le whapuina, whātua tua, whātasi ma ngā luenga. Whātua tua, whātasi ma ngā luenga. Whātua tua, o le mauti noa, o mea e leo waia. O ngā luenga e whātino, e le tangata whātua tua. Ngā luenga le lei. Ngā luenga e maua I le ola. E le mawhaion tu e se ina ngā luenga le lei. Ma le whātua tua. E loa fwiri te leo lo whātua tua, mo lo tātou whātua tua, ia tātou ngā luenga e whātino I le aso, ma le aso. O lono winga, o fua o le whātua tua, o ngā luenga. O le whamawhalea Iakopo, iana o onga, I lau keisiano I tua inge sumalua o Israelu. E me Iakopo, ai alofa I la uso, ma lo tua fine, ai le tino mai. Mai o le alofa e mate. O le whātua tua e le iso na tino. O apre amo. O le tamau lau whātua tua.
O le tamā tali tonu. O le tamā e mauti noa lo nā tua. E maua ni manuia. O le winga. O lo tātou wola ma le unanga i le tua. E te tau na iai le whātua tua. E o whātasi ma tātou ngā luenga. O mātu nisi o whamoemoenga o le kāle sia nei fui tausanga iana whai ngā taulanga. Mauti noa whai mai nisi. A uma whai ngā taulanga. Ua uma whai whai au. Ma ngā luenga o nei tausanga. Ia le ai. E tū mau pēa tātou ngā luenga whātino. E le uma. A wai le umalo lo le atua. O le atua o lofa mai. Ma tausi mai. Ma pui mai lo tātou wola. O lono winga. Ma le mauti noa. O ngā luenga. E o whātasi. Ma le whātua tua. Ma le mauti noa. O le whātua tua ola. A le ngā luenga. E le isa whātua tua. O le alava le la popoa. O tātou whamatalanga. Mane mana ia. Ai le ini ngā luenga masona tino mai. Ne mau moru taimi. Na mai le tala le isi whai a o ngā lo. So i fua mai lava le taimi nei. A tongia lau tala. E o. Ai moni. O lo tātou wola whātua tua. O le ola ngā lue. O le ola tali tonu i le antua. E mau en manuia. Lata mai fui le vai tau o aso fia o whainga Krismasi o whainga mea alofa. E te alofa i lo uso. E te alofa i lo tua whine. E te alofa i lo tamā. A o mātua ma whānau. Ina ua fusia. I le alofa maleanga leisi siri ese. E peona a o mai a kopo. Mo i tātou le ne Afiafi. O le whamaru si au lea. Mo i tātou. E tauno tātou ore le whātua tua. E whātino i ngā luenga le lei. Ma vi i ai le atua le soifua. Malo tātou ola. O Yesu Keriso. Malana ngā luenga o le whālutanga. Na mafua. I lona whātua tua. I lona tamā. So se mere lei te whaia mo tātou whaia. E mafua o no le whātua tua i le tua. O no Yesu. Amen. Tātou pese i le viinga wa saunia. Hallelujah.
tātou wifo matatalo i le atua. Le atua mi o tō nue, o le atua siri se lava la wafio. O le atua le lofa fua, ma le lofa muti vale. O le atua e mani ai o mātou loto. O le atua sa e tausi ma pui ma leo i lo mātou wola. Ia le atua, o uma fe au mga luenga le nei aso. Sa fea ngai mo lo watu nuu, mai mātou uma. Mātou whaaftai ei lo walofa maluwanga lei. A wā oe wa manui ai o mātou whaiva, o tiutem whaiva se ese. Sa whaangai nei so i fua ma leola lo watu nuu, ma utangata whātua tua i lau fio. Mātou whaaftai tele tamā, i le tero lo wanga lei ma lo walofa e ala i tāleni. Ma ngā wā ua whaangai nei lo mātou wola. I tiute ese o mātou ngaru doe ai. I lo wala wina o lo mātou wola whaatau waare i ele atua. Mātou whaaftai tele umanuia, o whaasafua mai mo i mātou umanuia ai, lau whanau tali tonu i lau fio, ma malia i o mātou loto le i ele atua. Mātou whaaftai tele wa o e lava o le atua, wa whaangai ne lo mātou whaatau waa, mātou te au na ai mara tali tonu, oe o le atua mātou te manuia ai, mātou whaaftai, lau tuspa ia, no mātou whaitawina, o lau lava tala le lei wa mo i mātou wola ina, o mātou mawale ola mai lau a fio. Whaaftai lo ngang pa ia, musu ia i mātou tele tonu lava, so aswani lo mātou vai. Ai mase lava i taime mui titsere la mepa lo mātou ola tele tonu, ma le ola whaatua i lau a fio. Whaaftai lau whaalotanga, Yesu Keriso, lo lava lo pele to atasi, na maleu i runga sa tauro, o no i mātou o le whanau sala. Ia le atua tu mau lau fio le veinga, whamanu mal whanetanga nei se io o i whavavau lava. Mātou whātou ese, se e whamangalo i mātou manei. Whamangalo lo tunu, wa e tere o mātou se maleanga. O mātou le whamaoni, i whātinonga o mātou tiutem whaiva, ue walau ni eilo mātou wola. Le ire toto lo walo Yesu Keriso, na whamalingi ina, e ngalo ai i mātou uma. E le ia o manuia, whamanuia i nei Tapuaiga, whamanuia i Samoa, whamanuia i o mātou taitai whaare kālesia, so se whatawhaitaulanga, whamanuia foi, e ia le atua le mātou whainga mālo Samoa, i eilu o le limo lo olofa, mātou talo i lau fio le ie, i nei Afiafi, mātou sauni foi se mālo longa, i eilu o le lei, malau taitaiga, malau puipuinga lo mātou nei ola, alofa mai lau fio, a watu lo mātou wola, e ulia las fo watai au, mātou whaafoi atu le vienga, o le whaamanu mal whanetanga i lau fio, le ie le atua mātou talo ia, whaatasi matalo lile o le loto o le tangata lava ia whai ei lo finangalo, ai au o lava lo mātou whaatau anau, o mātou wole, palau atu ela sua Yesu Keriso, le eli mal whaola. Amen.
tau sasa ili ipai vai lau tau tala na e tau mo ita o na ulu ulu whaku maua ia na o oe ulu tamara te lo whai a te oe ulu tamara ulu ia te nei lo leo mao folinga te tau a beina oe ulu tamara ua o te pua e malu tinga mano si
Pana tu le oso polangi le tapu itea le tapenanga le tatou tofi ma le tatou Tapuaiga Afiafi le nei vaenga o le aso. Ia e whaafitai ai le sunga i le ao le sunga i a ulfanua se alapati ma le e whakasa i lalo maunga mo le tatou Tapuaiga le lei tapena o le nei fo i Afiafi. Whamalo fola, whamalo te talo, malo mo tapenanga uma o le tatou Tapuaiga lau sunga i le ao fesoasoani. Mātou te talo, ia wha fo i pele mau whaaleanganga i lau sunga i le ao wale langolango i le whiau ngā luenga le atua. Ia whatu mupia le utu i mea alofa ese o le tino o le mawhau maleanganga. Ia wā fo i wala aunga ese o tautua i le ngatau ainga o le kālesia o le nuu ma le itu malo ma le malo whaafitai. Mo le tapenanga i le neas whamune fo i le atua le Tapuaiga le whalitua ma le nofo ma le ainga. I le ngā lulu e wawaalua i le whiauman ngā lue ngā le atua. Malo lava mo le tapenanga i le neivaenga o le Afiafi whaafitai te talo. Ia malo lava mo le upu fola o le tali lei ua tōmata wai si o tātou tunuu i le neivaenga o le Afiafi. Ia whaafitai fo le Tapuaiga le ao telo le kālesia sunga i le whaafengainga sunga sakai o maiava ma le whalitua. Ia whaapea le loa le kālesia i untulanga whalupeina. Mai ai le au mātutua, ia se i o i nei whanau, malo lava i le kālesia e whakasai le maunga, mo le tātou Tapuaiga tāpena lei o le nei vaenga o le Afiafi, ia wafo i le mapu mai i whiau mga luenga sa whengai ma se tātou tunu. Ia le ngata fo i lea, mo le fo i le whaafitai le Tapuaiga le sunga le toiina, le sunga Roma e nosa ma le whalitua, ia whaapea le nofo a whalisa i le tātou pulenga, ia ona o le whiangai ai mawhai ngā lotu i le nei vaenga o le Afiafi pulenga noa maa. Le ua whiai tātou whai ngā lotu ia mo le nei fo i vai aso whamalo atu lava ia le tautua i le whiauman ngā luenga le tua ia e ala i tātou whai ngā lotu e le ngata o le tae au ia e whaapea fo i le vaenga o le Afiafi manatu fo i whaleo pele ngā whaafitai i le sunga i a simanu ma le whalitua sunga le toina. Ia ma leo whainga aluenga le tātou pulenga i le whanga ma whale se la, ia ono o le tātou Tapuaiga le lafo i vai aso o tūna i atu. Whatalo whatfo i mwhamalo le unanga i le nafo i tū o le tātou atunu u ngā lulu e ai. Malo lava mo le ngā luenga whai, i o le tātou Tapuaiga i le vai aso te nei, whamalo leo sunga le toina ma whaltua le ngata i lea. Ia le whainga aluenga tofia le atua mo la tō whaltua. Ia whaapea kālesia ma le nofo a whalisa i le tātou pulenga le whangam whale se la. Malo lava mo le Tapuaiga. Whamalo sunga ia whatu ma le whalitua. Ia malo lava i amtiu te sawhenga i le ni aso. Ia manuia le ni Afiafi. A leo tapena mai tātou whaasalaunga whaasesilanga mo lau silfia. Ia ona toi whaawai fo i le tātou polkalame. Whasesilanga mai le ofisa wa onga le kālesia whaapotopotonga Congregational Samoa. Avanoa whainga luenga. O avanoa whainga luenga ia onga le whakasa pei ona whaelo i lano wanga vao na tusi talo sanga mai iaile mamalu o le atunu e le talo sanga mai mua i nei avanoa. Mua avanoa pule a onga. Pule a onga kolise lo luenga fau, pule a onga tusiata ma le whale mantanga, pule a onga o le a onga matata ese i sale longa. Lua, avanoa sui pule kolise o papauta, sui pule kolise o malua fau, sui pule a onga tusiata ma le whale mantanga, sui pule o le a onga matata ese i sale longa. Tolu, avanoa whai a onga, ma au whai ngā luenga langolango i kolisi maululunga, ma onga wha wau. Mua kolisi o le luenga fau, tasi le avanoa whai a onga English, tasi le avanoa whai a onga le health and physical education and religion knowledge. Lua kolisi o malua fau, lua avanoa whai a onga mo le English, lua avanoa whai a onga mo le maths, tasi le avanoa whai a onga mo le accounting and business studies, tasi le avanoa whai a onga mo le visual arts, tasi le avanoa whai a onga mo le food and textile technology, ma le tasi le avanoa te uwhanua. Tolu, kolisi o tua sivi, tasi le avanoa whai a onga geography and social science, tasi le avanoa whai a onga le ngangana Samoa, ma le tasi le avanoa whai a onga mo le business studies. Fa, kolisi o nu au sala, tasi le avanoa whai a onga mo le ngangana Samoa, ma le avanoa whai lau tusi. Lima, kolisi o teino papauta,
tasi le mano te ufanua, tasi le mano whaiaonga science, tasi le mano whaiaonga ngana Samoa, ma le tasi le mano whaiaonga o le MAMS. Ono, a onga matata SS i sale lolonga. Tasi le mano whaiaonga le carpentry and joinery, tasi le mano whaiaonga le tourism and hospitality, ma le tasi le mano te ufanua. Fitu, a onga tusiata ma le whale mataanga. Tasi le mano whaiaonga le English and communication, lua mano te ufanua. Fa o tusi talosanga mo avano whainga luenga o le pule a onga, sui pule male whaia onga, e aona tu ina mai wha amatalanga nei, mua, tusi talosanga mo le avano whainga luenga ua e filifilia. Lua, tusi pasi ma whailonga taualoa ia wha amaonia. Tolu, talaanga o le soifua por CV, fa, tusi wha amaonia o ngā luenga sa e ngā lueai. Lima, tusi wha amaonia mai lau whaifi au. Lima o tusi talosanga ma vanoa whainga luenga o le teu whanua ma le whailau tusi. Ia tu ina mai na o le tusi talosanga ma le tusi wha maonia mai lau whaifi au. Whaifiso tai le whailau tusi alo fisa o a onga ale whakasai tamalingi. Aivi a whaile lua whawhata si wha. Extension toluono po le fitu tasi lua valu o. Moni wha matalanga mo o mia o nea vanoa whainga luenga. Ia whatua tusi talosanga umai le whaatonu a onga e whakasa o fisa o a onga whungafa le wha ma ota Ioane Viliamu tamalingi ia pia. E whaangata pe tapunia le toi tusi talosanga mai i le aso lulu aso losfu tasi o te sema lua o lua i le itu la e wha i le Afiafi ma le wha lolo lava sainia whaatonu a onga ale e whakasa. Faasisilanga whaalawa I tele. E tu sai mai a inga le tula fono tulanga mamalu ma whailonga tawaloa ta si iwa. E whailoa atu wai ma le whaaloalo I le atunu e whaapea. Wat tala ina nei a wanoa mo talo sanga e tu ina mai. Mo I lato wanga wa amo le whaeina atu iai o whailonga ma pine tawaloa Samoa. E amana iai lo lato sautaua ma le tautua matavela. I le atunu umauna tangata. O pepa mo le filifilinga o sui ma ia inga mo le filifilinga. E ma whaio na tawa au inatu mai le official matanga luenga le palemia ma le kabineta fo ngā whale whama o tole malo pia me mata afa whamuina mulinu ule lua foa pia City Boulevard ile ele fo po le upenga ta whailangi www.mpmc.gov.ws o talo sanga umai whaangata ina ila sofareile se fulu ono te sema luafe lua se fulu male lua. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafe so ota I mai fiso Jennifer Key po o Karenita Vasa Mavaenga ile telefoni lua tasi tolu lua po le lua tolu lua o lima po le emaili jennifer.key@mpmc.gov.ws makarenita.mavaenga@mpmc.gov.ws Male whaaloalo anga fili to mai mano shem leo ofisa sili o pulenga. Public notice. The public is hereby advised that nominations for the conferral of Samoa's Honours and Awards are now open. The Honours and Awards Act 1999 prescribes requirements for the awarding of honours and awards to candidates in recognition of their exceptional service and contribution to the development of Samoa. Nomination forms and the eligibility criteria can either be uplifted from the main office of the Ministry of Prime Minister and Cabinet Level 4 at Fiame Mata Afa Famuina Mulinu U the second building 4 Apia City Boulevard Elefo during working hours or downloaded from the ministry's website www.mpmc.gov.ws. The deadline for all nominations is Friday 16th December 2022. For further information, please contact Fiso Jennifer Key or Karenita Vasa Mavaenga on telephone 22132 or 23205 or email jennifer.key@mpmc.gov.ws or karenita.mavaenga@mpmc.gov.ws. Male whaaloalo anga fili toi mano shem leo, Chief Executive Officer. Fasisilanga male matanga luengo tina matamaitai, a tina e fioanga maanga fesotai. Fasisilanga toi fasalawino vano whainga luenga, mo ofisa o itu malo. Re-advertisement of vacancies for district offices. E fasisila atu male whaaloalo, o whainei ona toi tu ina mai talo sanga mo avanoa whainga luenga, I ofisa o itu malo ta itasi ua ta ua ilalo.
Mo polu mo mua ano ama numero mo mua executive and project officer only. Lua mai maunga numero 4 all free positions. Tolu a ana lofi numero lua projects officer only. Fa sa nganga numero tolu projects officer only. 5 sa fata numero mo mua executive and project officer only. Mo savai mo mua fa sa leleanga numero 5 project officer. Lua ngangai fumaunga numero lua project officer. O pepa fa atumu application forms ma pepa fa matalango tute job descriptions. Ole amau antu le matanga luengo tina matamaitai a tina e fio anga manga fisota i songi mo upolu au sale lolonga mo savai. Mo tarsanga uma sa tu ina mai mo tu malo lea sa tu e fa sala lawina o lo fa ngai na pea ma ele mo mia ona to e talo sanga mai. Previous applicants need not to reapply. E tapunia uma talo sanga mo nea vano ila safaraile so i vote sema lua ile itula e fa ile Afiafi ma ia mauti noa e tu ina mai vaenga ua ta ua ilalo. Mua pepa fa atumu completed application form. Lua fa matalanga i vaenga mo mia responses to selection criteria. Tolu kopia failonga matusi pasi alo ia ua fa maonia certified copies of qualifications and trainings. Mo nisi fa matalanga i fia malama ai fa so tai mai le matanga luenga di telefoni valu fa lua fitu lima lua fitu lima tolu ma le valu fa lua iwa fitu ono pole emaili mai emaili nei mo le tu ina atu o pepa fa atumu e@mwcsd.gov.ws pole m mayava @mwcsd.gov.ws male falo lava sainia Dr. Mema Motusanga ofisa silio pulenga fasisilanga mai le ofisa wa onga le kalesia fa potopotonga Congregational Samoa avanoa fainga luenga o avanoa fainga luenga ya onga le fakasa pei ona failo ilano wanga vao na tusi talo sanga mai yaile mamalu ole atunu ele talo sanga mai mua ini avanoa mua avanoa pulea onga kolisio lo mwenga fou pulea onga tusiata mo le fale mantanga pulea onga la onga matata ese sale longa lua avanoa suipule kolisio popauta suipule kolisio malua fou suipule a onga tusiata mo le fale mantanga suipule la onga matata ese sale longa tolu avanoa faya onga ma fainga luenga langolango i kolisi maululunga ma onga fa wau mua kolisio lo mwenga fou tasi la avanoa faya onga English tasi la avanoa faya onga health and physical education and religion knowledge lua kolisio malua fou lua avanoa faya onga mo le English lua avanoa faya onga mo le maths tasi la avanoa faya onga mo le accounting and business studies tasi la avanoa faya onga mo le visual arts tasi la avanoa faya onga mo le food and textile technology ma le tasi la avanoa te ufanua tolu kolisio tua sivi tasi la avanoa faya onga geography and social science tasi la avanoa faya onga le ngangana Samoa ma le tasi la avanoa faya onga mo le business studies fa kolisio nu ausala tasi la avanoa faya onga mo le ngangana Samoa ma le avanoa faila utusi 5 kolisio teino popauta tasi la avanoa te ufanua tasi la avanoa faya onga science tasi la avanoa faya onga ngangana Samoa ma le tasi la avanoa faya onga o le maths ono a onga matata ese sale lolonga tasi la avanoa faya onga le carpentry and joinery tasi la avanoa faya onga tourism and hospitality ma le tasi la avanoa te ufanua fitu a onga tusiata ma le fale mataanga tasi la avanoa faya onga le English and communication lua avanoa te ufanua fa o tusi talo sanga mo avanoa fainga luenga o le pule a onga sui pule male faya onga e aona tu ina mai fa matalanga nei mua tusi talo sanga mo le avanoa fainga luenga ua e filifilia lua tusi pasi ma failonga taualoa ia fa maonia tolu talaanga o le soifua por CV fa tusi fa maonia o ngā luenga sa e ngā lueai 5 tusi fa maonia mai lau faifi au 5 o tusi talo sanga ma avanoa fainga luenga o le teu fanua ma le failau tusi ia tu ina mai na o le tusi talo sanga ma le tusi fa maonia mai lau faifi au fa so tai le failau tusi le ofisa wa onga ale fakasai tamalingi aivi a faile lua fa fata si fa
extension toluono po le fitu tasilua valu o moni faamatalaga mo omia o nei avanoa faigaluega ia faatua tusi talosanga uma i le faatonu aʻoga EFKS ofisa o aʻoga fogafa le fā ma ota Ioane Viliamu tamaligi ia pia e faagata pe tapunia le toe tusi talosanga mai i le aso lulu aso losi futasi o tesema lua olonua i le itula e fā i le afiafi ma le fālolo lava sainia faatonu aʻoga a le EFKS. Nei whaasisilanga ia ua maua fo le tātou au nanga le vaenga le fiafi a le tātou porkalame le Suluaulama e ua fo le taulungo ina o le mamalu o le tātou tunu. E isau whaasisilanga ia po whaasalaunga ia e mwhaiona tautuai le tātou EFKS TV whaasalaunga le ainga ia o le nuu o le tumalo whaalapo pitonga tanga luenga le malo ia o le whaasalaunga fo le tangata tōtasi. Ia fe mai le tātou au nanga le EFKS TV ia mo lea vaenga tāua e mwhaiwhai ona ave le whamanuia o le aso whanau vaenga whapena o le lau ngātongi le ota pena lau ngātongi le whanau ia nei vaenga fo ia au nai le tātou au nanga le EFKS TV ia po le whaasalaunga fo le maliu se watu ua le mafutanga i le tino nei ia mwhaiwhai ona ngā lulu ai le tātou EFKS TV ia e ala i nei vaenga ia i le tātou whaasaralaunga ma whaasirisilanga i le teimi tonu ale nei i le tātou porkalame nei o le Suluaulama. Ia o le whaasalonga o le tātou porkalame nei vaenga le Afiafi tā le tūla ua le eis tātou Samoa taulongolongo koe kiki a maua ku ka le tūla ua le eis tātou Samoa taulongolongo ia ona o le peona ia i le tātou tsunami ia ua whaamatu lau whainga aluenga ia ona o lapta inga ia mawaenga whapena ia o la tapena atu le tātou o nanga ia nai whaafiafianga ma nai nisi porkalame ia e whaatu moel vaenga lea mo lau sila mai moa ia ili nei vaenga le afiafi ia walawa nei whaalawilaweina ia lau mai moanga i le afiafi ma le afiafi o le afa o le itu la e valu o le tātou porkalame masani o le lau au sina ia o le tā o le itu la iwa o le tātou porkalame masani mai le ata New Zealand Better Home and Garden ia whaua e pēlau o nanga ona whauma fo i lea i se a tifanga o ta pena mai ai ia tō maluaenga le MCA ia e whaanofo malu e fo i whai ungo lea fiafia mga luenga o le tātou wa tifanga o lo lango malo si e le tātou whale o lo o le PSL na i tātou paanga lea o lo alofa mai pēl tātou au nanga le EFKS TV ia e ale le lango ina on pol kalame ai sau fa ngol fa ingol tu sanga pole alava ia manatuane nei lango anga le nei fale o anga le ia o anga le mai i le tātou au nanga le EFKS TV ma le tātou pol kalame afe nei ai ia fesili le tamaita i seti tamaita i la le nei na le tātou fale o ia pe fa pe tau so e sau fa tau iai ia na e loa atu le fale o loa mai le EFKS TV le lo pete o maua i sina sosoani mo oe ia ala i lau whaatau o lo tau sa ili na i vaanga na ia ona wha umai foila ia o le aunanga le EFKS TV le nei foi po ia o le nei lava fiafi tau wha uma wha mga luenga e tu alalo pea le tātou porkalame le Suluaulama se i tau tuana lau saonga le mu ia po fea foi o la ia i nei vaenga le fiafi te lea o wo tātou o mai a te sema i wo pe wo mafau ta faul tangata ia ua nei ave mamaina nei toe sae lava le tātou waa ia ua tātou i loa atu ia le tini ke ua koe whaale tonu tātou ia ona whaalavelave ona whaatamala ia e tu alalo pea le tātou porkalame nei o Suluaulama mo oe te manatu foi se whaati ngata linga lelei se i tautua na ane lau saonga le mu ai maise lava pe a tau ave lau ta avale o nā po le ale me o nai au ane tau ave ina le ta avale ia o nai le ngata e a whaina i oe e a whaina i foi le sio uso o lau tina o lau tua fine o lau atali ma lau a fine ia lai fewa i lunga lau te le lato foi ta avale le ngata i lea o i lato e sa avale au ta fola au al tele ia mawaenga umu whapena
i le whai o saonga le mu. Ia pēa whapea te whaasua wā. Ma tau awe lau ta avale, a le saonga le mu oe. Pe le saonga le mu fo iau. Ia e le mwhai lava na saonga le mu. Ia le si o manga tātou te iai. O tua lalo na tātou po kalame. Ia whai melista malo ni usi la wha umalelei. A wha umalelei nei tau sanga malelei masina. E ala il tātou usta ia o tātou saonga le mu lau tele. Manato il tātou po kalame leo ne Afiafi. Le maua tātou se i mai le Samoa National Lotto. Ia ona o le tātou tsunami. A te langona tae au. Ia ona wha awau fo i leo le tātou au nanga. Ia ma le Samoa National Lotto tu ina atu se i le tātou heat free. Ia e peo na masani e Afiafi te tasi. Ia o le Afiafi nei. Ia o le maua tātou se i. Ia ona o le lapta inga i le tae au mo tātou. Ia o whea lava o le anga iai. Tau wha uma foi whea o le nei aso. Ia au mai pele nganga o le atua. Tō mai tō whi le mu i tātou mawhau whau. Ina e whau ta puni le whea au ngā luenga i o le asunga fua. Aso limo o te sema. Lua. Tātou tā pena. Ia wā foi whea au o le aso fau o lo whatalitali mai mo i tātou. Manuia o whaasau saunga le atunu pele. Ia tātou marolo ma le li. Ia watu lo tō soi fua masa mātou o la vai au li atu le aso atai au i no whea foi ma o na ngā luenga. Ia, manuia le whaasau saunga tātou tō i whelo al tēm whapenei le aso atai au tō whaasau fua. Spend more time at home with family and friends